Danas se bavimo jednim od onih večnih, fundamentalnih pitanja. Odakle zlo? Ali odgovor nećemo tražiti u nekim teškim filozofskim knjigama. Ne. Pronašli smo ga u jednoj neverovatnoj drevnoj pesmi iz vlaške tradicije. Spremite se za jednu dramatičnu priču koja nudi potpuno drugačiji pogled na ovu zagonetku. Dakle, odakle je zlo u svetu? To je pitanje koje su sebi postavljali ljudi hiljadama godina. Teolozi, filozofi, pesnici, svi su pokušavali da daju odgovor. To je tema koja nas, na kraju krajeva, sve dotiče, zar ne? Budi u nama i najdublje strahove, ali i nade. Odgovor koji ćemo danas zajedno istražiti dolazi sa jednog, prilično neočekivanog mesta. U pitanju je drevna vlaška pesma, zabeležena u dolini reke Mlave, koja se zove Cincićulu svinci ili pesma o svecima. Hajde da zaronimo u ovu moćnu priču. Naša priča počinje, verovali ili ne, na nebesima. Bog je priredio ogromnu gozbu za sve svoje svece. Tu je skovan jedan veliki, dobronameran plan za celo čovečanstvo. Ali, kao što to u velikim pričama obično biva, nešto je moralo da krene naopako. I to spektakularno. A na gozbi, naravno, sede glavni igrači nebeskog poretka. I tu odmah vidimo nešto fascinantno. Ovdje se hrišćanski sveci prepliću sa mnogo starijim paganskim ulogama. Imamo svetog Iliju, ali on je gromovnik. Tu su i sveti Jovan Krstitelj, pa sveti Petar kao nebeski pisar i, naravno, moćni aranđel. Ovo je savršen primjer onoga što zovemo verski sinkretizam. I Bog im izlaže svoj plan. Vrlo je jednostavan i plemenit. Želi da se sveci raziđu po svetu, da postanu zaštitnici čovečanstva, da pomažu baš svakom narodu. U početku sve deluje savršeno, božanski poredak je jasan, ali u tom savršenom planu postojala je jedna, recimo, slaba tačka. Ta slaba tačka se zove Sveti Ilija. Pesma kaže da se on na gozbi strašno napio. Ali, pazite sad ključni detalj. Sam Bog mu je to dozvolio. Kaže da vidi šta će ovaj uraditi. Znači, Ilijino pijanstvo nije tek neka slučajnost. To je test koji će pokrenuti čitavu kosmičku dramu. I tako, Ilijina misija, koja je trebalo da bude misija pomoći i zaštite, pretvara se u nešto sasvim drugo. Pretvara se u lični, nasilni i, gromoglasni krstaški rat. Ovo nije neka suptilna hiručka intervencija. Ne. Ilija, pijan i gnevan, juriše na zemlju. Pesma ga opisuje kao pobesnelog psa koji kreće u totalno uništenje. Njegova moć je apsolutna. On sistematički lovi i ubija sve đavole, sve do posljednjeg. Barem je on tako mislio. I baš u trenutku kad se činilo da je misija uspela, da je zlo zauvek istrebljeno sa lica zemlje, ispostavlja se da je jedan entitet ipak preživeo. I to ne bilo koji. Preživela je Satuana, pramajka, najstarija i najmoćnija od svih njih. Sad priča malo usporava. I baš tu leži njena prava etnološka dubina. Moramo da razumemo ne samo šta se desilo, već kako i zašto je zlo uspelo da preživi. Odgovor se krije u drevnoj simbolici prirode i sudaru dve kosmičke sile. Ko je zapravo ta Satuana? Zaboravite na ideju palog anđela iz hrišćanske tradicije. Ona je nešto mnogo starije. Opisuje je kao rogatu, raščupanu i, ovo je ključno, trudnu sa 7 novih đavola. Ona je u suštini otelotvorenje htonskog, zemaljskog, plodnog principa zla koje se stalno obnavlja. Ona je pramajka zla. A ovo nam savršeno objašnjava zašto Ilija nije uspeo. Vidite, njegova moć dolazi sa neba. On je gromovnik. Njegova oružja su vatra i munje. Ali Satuana beži pod koren Tise. U mnogim starim tradicijama Tisa je sveto drvo koje povezuje svetove. Sakrivši se pod njen koren, Satuana ulazi u htonski domen, u podzemni svet. A tamo nebeska moć groma jednostavno ne može da dopre. Njegova jurisdikcija tu prestaje. Ovaj stih je ključ cele pesme. Opstanak zla nije rezultat njegove snage u direktnoj borbi, već njegove neraskidive veze sa zemljom, sa tom primordijalnom prirodom koju ni božanski gnev ne može u potpunosti da uništi. Zlo se, bukvalno, ukorenilo. Naravno, Ilijin neuspeh izaziva strašne posljedice. Bog je gnevan i to ne samo zbog propale misije, već i zbog Ilijenog potpunog gubitka kontrole. Sledi jedan zaista dramatičan obračun na nebesima.
Izraz doneo si mi dušu do grla savršeno opisuje Božji gnev. On je na ivici. Odmah šalje svetog Petra da pronađe pijanog Iliju i da ga privede pravdi. Možete samo da zamislite tu napetu atmosferu na nebu. I ovde se dešava nešto neverovatno, gotovo bogohulno. Ilija, frustriran i još uvek pod uticajem pića, ne samo da se ne kaje, već svoju nemoć iskaljuje na samom Bogu. U napadu besa on ga udara bičem. To je vrhunac drame. Nesavršeni šampion napada svog tvorca. Božja reakcija je brza i konačna, ali on ne uništava Iliju. Ne, on ga kažnjava tako što mu oduzima deo snage, sakati ga, ostavlja ga na pola. I time se uspostavlja jedna potpuno nova kosmička ravnoteža. Ni dobro, oličeno u Iliji, ni zlo, oličeno u Satuani, više nisu svemoćni. Zlo nije uništeno, ali je trajno oslabljeno. Obuzdano je. A šta sad sve ovo znači za ljude? E pa mit daje i konkretne praktične instrukcije. U ovom novom poretku, gde zlo i dalje postoji, ali je pod kontrolom, čovečanstvo dobija alate za zaštitu. Pesma pominje krštenje koje obavlja Sveti Jovan na reci Jordan, zatim molitve na svetim izvorima i naravno pravedan život. Ovo su u suštini ritualni načini za navigaciju kroz svet u kojem zlo vreba, ali se može držati na odstojanju. Za sam kraj, hajde da sumiramo šta nam ovaj fascinantni mit zapravo govori o prirodi zla i našem mestu u svetu, barem prema vlaškom verovanju. Zlo ovde nije neka filozofska ideja ili prosto odsustvo dobra. Ne, ono je opipljivo, živo biće, poražena, ali neuništiva pramajka, koja je preživela tako što se sakrila u utrobi zemlje. To je sila koja je deo sveta, obuzdana, ali uvek prisutna. Sila sa kojom se mora živeti i od koje se treba čuvati. I za kraj ostaje jedno pitanje za razmišljanje: koliko se ovaj pogled na svet razlikuje od modernih, često crno-belih priča o apsolutnoj pobedi dobra nad zlom? Možda nam baš ovakve drevne priče, koje prihvataju postojanje jednog obuzdanog, ali večnog zla, nude jedan realističniji ili barem drugačiji okvir za razumevanje sveta i morala u njemu.